Chipeve kule kaping chu milinal wat felini a voin hian katin betan Dubai kaldan tur karon soifia dona Dubai kaldan tur khat karma sa khan zoom meeting kan soifia to amaro chu khami chung khan lu thailawin tam ema tin lu thailawin tam mai ba ka YouTube pa kanun upload tan kan tia meeting ka kan record ta amaro chu meeting kha lawin record zo lawa chu wa cha har network lam chat law wang khan allow in record zo lawa kha khan kanun upload mai thailawa tu na hian ka tim ta tan liaw abula changin karon soifia le dona chuan ka so he ka soitel do chu Zoom meeting kan nei reng in member ten YouTube pami ka chang mai yang ti in join law nan law mang law ula chan chu kan meeting ne apyak hi YouTube pa kan upload kher law mai thaya tin tun ang problem lawin record law pala khan abul chen ka shoot kher to don law ni chu acha chu tun chum chu abul chenga karon soifia le kher chan chu khami chum khan lu thailawin tam em wang ania anexa chuan alawin record law pal ni chuan ein record law ang khan meeting kal law kha chuan in chan mai dona chuwa chuan meeting kan nei reng in ngai poimonga ahuna thlap in kal thina nga ya chuan kan tizel to ang chuan tuna hian tuna video karon soifia tur hi tun kum November tha Aplomb member te Dubai kan kal theidan tur Aplomb company member te tan Dubai thlola kal theina ron offer a khami kal theidan tur karon soifia dona amasa in tuna kan zin tur hi amei lawa khovela po a berber kat a berber ni nan nga ema tuna video toite kan law en lokanga kan phunan video kan law en lokang Don't say goodbye. All we need is one night in Dubai. Close your eyes and in the lights. All we need is one night in Dubai. One night in Dubai. tuna video kan enzo cha kha tun tha November ra kan kalna turnya tin ka soi to ang khan Dubai han khovela berber linan nga emema khovela building sang berlin te khovela hotel sang berlian ber kan tet lai kan gk lang lo chin te tin museum of the future te khovela frame lian ber omna te khovela swimming pool thuk ber omna te ui tamlu tuk chu tyang omna chu ta kan kalna tur hi belchiang ila ka du chan chu kan belchan paule ke mania phurna dona phurna paule kan na tho chak don ni tuna khovela berber ni na ka team de tara ka collect khomi kan lau thlir le lokanga Don't say goodbye. All we need is one night in Dubai. Close your eyes and in the lights. All we need is one night in Dubai. One night in Dubai. وای داره میکوبه قلبم بیا پیشم عزیزم که شدی همه چیزم بارون داره میزنه نم نم با تو میزنه قلبم tuna kan video zo cha kha kan soi no nang November tha Aplomb member te kan kalna tur ni tuna video kharau puinti ka renga ke pon rau pui ka tia ke na piangin ke ma phurna min thlena tin tuna video en khan ke chu rank po kala nei lawa ka kalve theilawa nga ti te engma kala ni box si lawa rek sang hau kal tur nang ti ngot law tur tuna Dubai Free Trip hi member thar ta na kal theya tin nu naw pom tan pon na kal theya nadang nei lai te school kal lai
tam puna kal the hemi in try don wang hian in hun zong zong in va pe kherangai lawa full time Aplomb in pati kherangai law thil dang ti pa khana kal the reng ani chuwa chuan member tharta na kal the katia khata khan hey kasoi ringot lawa keima mi mal lok na du wang kasoi ringot lawa Mizorama downline nga ber kanya Mizoram tin hun ka changa khoi ange member kan nei ti te member kan ta mem ti te Aplomb tin hun ka changa kan member nei za te chang le hey khoshang la lo na tam em Aplomb tin Aplomb ming la shlau pon tam em heng tiang zong zong ka chu thian chalai tam tak ron join thar chapo in kal the ni tam theyang ber hi Dubai han kan kal the ni ti ka changa chu atam theyang ber shwai cheu ka du boka a try reng ka chu ke man ka vil vek don chau nang ma ni top in try don law tin he Dubai trip hi he Dubai trip na kan tel chu minimum noi khatlo kati minimum noi khatlo he Dubai trip hi achieve law ani chuan thatin e kauna hlo monthly hlo ni chu noi khat ai tlem law lu ton ani tin he Dubai kan kal na tur hi ni rukle zanga ni ta flight engkima free veka khuta kan hotel man company tum vek to na tin kan eile in kan breakfast dinner le lunch song kha company tum vek to ni chuan tuna engtin nge Dubai chu kan kalang ti kha karon soi do na Dubai hi chithumina kal theya tuna chithuma kal the da karon soi tu te hi engma thil harsa omlawa hei thil maklut tukte in shat law tur khopa thil harsa omlawa in thil shat sa vek amai ro chu ana chang in shat law ang me khan ana chang in shat law ang chau khan ya karon soi tur hi ama sapera chuan locks tuna han hemin ngai thlak la hian dairy le penen lawin chapula in lo jak thavel don ne o ama sabera chuan number 1 na chuan Dubai kal the dan chu athlon vekina kal veka kal the dan chu diamond director thalruk chung maintain le LOB line thum nei na kal the ni diamond director chu enge LOB line chu ngei lo ti chuan in bawang ang khan lo la baw phutula andexa kan kal zel ka in shi thiam me yang Diamond director kan ti chuan rank kan ta kan hnoya director pali kha ni meita chu tharuk chung kan maintain anga ya in November thla kal turania tuna han March ni ta March April May thlakwa la oma tharuk ani chuan thlathum lai thani le chan ve in prepare na hun kan la nei ni chu hu la tam ema ti taksa ta kan try chuan kan la theilu tu kan ni chu chuan LOB line hi chu kala soi lawanga tuna chuan chan chu in lo baw lu tuk palang tin diamond director hi tharuk chung kher poni law thakhat in achieve po hian in try make lai poni kauna hloron lu to don thakhat lek po tharuk chung achieve tru kan ta amaro chu thakhat lek po lo achieve ta ula thakhata ina kauna noi khata lu ton engting noi khat chu lo ru ko tangin tin me thaya tuna hian ka diamond director ni masak beraka hlo karon tilang do na in lo endon ya o hey ka diamond director ni masak beraka hlo nya khoge ka rank hin ja o lokho he level he tahi diamond director he tahi ka level ania hey diamond director katlin masak ber hi October 2020 ni ta he ta ka hlo hi nuai khat sing thum sang khat zali som thum pakwani to ni hi ka thakhat ka achieve masak ber ka hlo nangni pot tharuk ruk in achieve ma po khan thakhat lek in achieve khan in account na nuai khat ron lu to don ni tin diamond director in ni ma hau po hian reng dangte director te ron la di chau to na ta hian hlo in nei char don Aplomb Dubai in try lai zong hian loss lawin hlo in nei char don tin ani chu hi ka diamond director ni lai ka hlo karon share noi khat sing thum ka hlo o ama saber tan noi khat sing thum ka hlo a nangmani po diamond director ni chuan he tiang thau hi hlo tur
tin diamond director chu a har om apan har om chu tianga Thlakhata Nuai khatlo chu har om in tin me thia amai ro chu thil har om lo ni chu chan chu keimani kan hun lai ti ve khang langila keimani diamond director hun lai ang kha chuan min vil tu ten om lawa upline tia soitur po kan nei lawa downline rem dan te kan thiam lawa kan du in downline kan rem topa tu ma min kai tun om lawa ti khan am kan bawanga nga kan lo ti ve topa kha bang khan rank te kan kai har ma du ain nang ni chu atir chang phatin in try ni pho chang ke man ka vil don chawa helama heta downline rem tur heta rem tur ta ka shul thlap don chawa in shul thlap chuan thil har om lawa he kalau ton sa vek to heta downline da chuan chhalau heta da chuan kai chakang ti ka shat nu vek to experience nei in kavil don chewa khata khan lungai na tur om lo ke ma ni ai te pon in kai sang chak te don ni chu ke ni chu kai tu khat ma kan nei lawa nang ni chu kan kai fek don cheu o tin akal a thlona kal thea khan nangma ni chau a thlona kal the kha nangma ni big kha thlona in kal du chuan diamond director tharuk chung lobby line thu mangai kan ti kho chuan a sekhena chuan nangma ba ka inupui emo ipasal ishwai do chuan universal crown director tharuk chung I maintain ngai universal crown director chu Inwaya director pariat an omin universal crown director in ton chu noi director pariat na hi thil harani me alawa inwaya director pariat tharuk chungan oma lobby line ruk inei chuan nangma emo nangma mei pa ka inupui moi pasal ishwai til theidon ni chu tin tuna karon soi tel ze tel do chu tuna tharuk chung maintain ngai ti kha in try make line khan lo maintain theilo thut taula thlakhat khalo all zeu taula khami thlako chung tuna November ma zong ani phot kha chuan company na hwam tel vekhe amar pa ta inwa achieve khera ngai lo alak lo la ya I lo achieve theilo pala enge mon pon continue le khal the khami period chung November ma zonga iti man pho chuan company chartel ve kani tin universal crown director kan hwaya director line pariat an om chu a hlok chan Dubai kalmei pa ka hlok chan chu thlatin noi li chuang in account na lu ton ani tharuk chung maintain tur ni ta tharuk I chung in maintain ma hawa thlakha chung in maintain ringot po hian in account na thlakhata nuai li chuang ron lu dona ka universal crown director ni masak bera ka hlo ka ron share le dona ka hlo ka ron share reng hau kha thlakha chung zela ka hlo ona china mi kha chu October thlapi ka hlo nuai khat kha ka hlo tling kala hei hi khonge renki he dai le ranki he ka universal crown director masak per achunga mi mo he universal crown director in ti ka universal crown director masak bera ka hlo chu nuai li mei pon lo nuai nga tling che pani nuai li sing sari sang ko za thum le cheng rat ka hlo phani he hi universal crown director in nuai director pariat nuai nga don Thlakhata hlo nan chuan ikan nuai director theitur pariat zon mu khathil harani me lo tin nangma mei ba ka nupui moi pasal kha Dubai la shwai theidon zui he nuai li sing sari lai universal crown director kani masak per yang ka hlo ni tin hei tun Dubai trip kan try hi Dubai ngor ni lawin ke ma ni thlatin kan hlo tam tak officer hlo angvel ni chu kan hlo theidon kan hlo pa na ni pa in ke ma tan engma los omlo tuna kan Dubai free trip try tur hi tin tuna khan a first na kan try dan tur koron soya a second na chu a first na kha chu a thlo na kan kal thei dan tur kha koron soya sau cha a second na chuan travel fund mangin kan kal thei ni chu tun chum kan Dubai trip aron chwa khan atira chuan keimani silver director chin director hi rank zongzo a chuan masabera a second a chuan silver director ni ta silver director chin rank chuan travel fund hi kan call chin ni chu company silver director kan ni hian kan zin company thila kan zin veiwa na tur hi thlatin kan account na aron thun china chu kum kha chuang silver director kan lo ni to pe chuan lawin call ve nual china ni chu travel fund
travel fund mang hian tuna diamond director te universal crown director te ilo ni phakher law ni pon I travel fund company na call sak che kha I mang the ni chu I silver director kanin kan call ka ti kha I cheng noi khatin ta cheng noi khati call thling chuan I travel fund khai mang the travel fund hi zin nan chaw man tur nya company zin nan lew lew min pe kanya khami kha I poisa tak mang me lawin company na thlatina call sak che kha I mang the ni chu travel fund achieve tan hi karon soi chiang lokanga apa sabera chuan I nangma director ni phatang chumi nuwa director ni nuwa I nuaya director tur pakhat izonga I nuaya director pakhat anlo om che khan silver ni ta khata khan silver ini che khan company I thatin company thila izin na man tur kha I akhol sak thin don cheu ni tin tu na han I ka silver masak pera ka hlo karon share le dona I silver hi kawa muniam na nilawin rank sang takani lawa aploma phase 1 rank atniam ber dot tu nya ma se khami rank niam ber dot tu a han engza nge kan hlo a engza change hlo thei ti kha karon tilang dona silver director hi thil harani me alawa tu na karon tilang lenga ka silver director ka hlo masak ber o I ka hlo karon tilan mai I travel fund kha karon soifia lokanga company travel fund I silver director kan ni changchai min khol sakati khai ke hei ka travel fund nya ka travel fund hi cheng nuai ni sing thum le za som sari pakwani I company na thlatin ka zin na man tur min khol sak hi nuai ni chuang ani I tin ke ma me ba ka I rank nei sang sang te pot ta hian I anzin naman tu company a call sak chewni example la diamond director de khalo ni phalo taila heta ka travel fund company min call sakhi ka mang thei ti na ni chu chuan silver director kani a ka hlo kon ri langa hei silver director heta hi in mo ka rank level in zakhi hei ka silver director masak pera ka hlo nya ka silver director hian cheng sing thum le zasari samsari pani ka hlo to ni tam takin ka silver director chuan chuti zat ka hlo si lawai van hlo nem ve in lo ti mai theya silver downline ka soitong khan silver director le ka po hian downline rem dan oma LOB line khat director pakhat kan nei nga ya khata khan kan noi director kha LOB line kan siam nga ya LOB line chu kan noya point sang a siam thei chin downline kan nei ni ta LOB line hi hlo tamna bulpui ber ka ti mai silver director le ka po sing thum I hlo theini chuan gold director ni chuan sing ruk tyang khan hei aron chhauzel do ni chui hnoya director pakhat ne LOB line pakhat nei khan tyang khan tuna ta Dubai trip I try hian diamond director theito bi try I lo phakher lo ani puin alo pera silver director chu har lo ka tikha asang lo poka silver director I lo top ani pon silver director I lo top ani pon Thlakhata sing thum lai hlo lu ton tin ani chu chuan a topper na tun chum Dubai trip kal thei dan chu company cheng noi khat pe kina kal thei ni ui noi khat chun te ka pe kang in lo tin ni mai thei amai ro chu pal thil thuwa ni chu thei to pin Dubai lo try ta thei top Dubai lo try ta alo bera diamond director ni ngai ta diamond director kha tharuk I lo maintain thelo ni pon thani lo maintain ta pon ni la thakhat chung khan noi khati thok chhuak man jim a thani na noi ni thok chhuak kha wang khan Dubai trip I kalchak na thei to pa I lo try na kha I lo achieve lo pal lo enge mowanga I lo achieve lo pal lo ni pon thlatin I hlo achang khan thlatin Aplomb achanga I hlo achang khan example a silver director chau polo ni tala I sing thuma khan sing khatte han khol tala ti khan Dubai trip Dubai kalna tur kha Aplomb achanga hlo ve khan I khol phewa travel fund tiam te pon tiang khan akal the reng ani chu tuna karon soi tel du pakha chu Dubai try han loss omlau eng chin po thlengin la hlo nei a kan top don thau enga ma loss om lawa tin a
I try meow chuan I achieve lo chan tur nei lo maro chu mishing chu kan phelam hun kan shelawa dam lo na wang emo chung ko boy na wang emo kan try mek lai kan boy na kan lo to kan ni lo chuan lo so chuang lo aplom hiam kan lo kal thelo pal ni pon thathin lo chatak min hu cha don ti khain lo shedona tin tu na han Dubai kal hi in zawai khan lo gym ulaka dua gym ulaka tiba chu lawin ngei twa ula Dubai kal turang khan lo in da ula in ngei twa na khan dream hi poimo emma dream miao lo chuan kal tum nai nei don lawa nang ma khan tin dream ringot pon lawa dream pa khan effort song peng zan inai mut mai dream manga nak tu kai thawanga action ni langa lang yang khan dream satya ni lawin kan dream manga kan effort zong kan peng kan take to pa kai mani take top tun chum khovel dam ve mana hetiang ma effort cha kan ma tiang opportunity cha hi kan ma aron in chop chha to ka ring lawa Mizoram din mun ngai to phe chuan Mizoram kan sum thot chwa dan tlang pui phe chuan entika ma Dubai kan kal thedon lo ni chu amar chu Aplomb company han a thlon lew kal theina miron chop chwa sakhi tun chu na chu in zawai in lo try ula khovel voi khadam ve mana muta tho game khel tvn khatyang me hun phan lo tur voi khadna na chu inuna khan thilmak I thlem tir theya Aplomb company changa Dubai kaltir theitu chu nang ma inia kaltir theilo tua try pe lawa kalbautir me theitu chu nang mai ni bok nakina email shate moi chante mo ke mani te mo Dubai agan kalanga nakina in chirlo nan o kalo try be me lawa chu ti khati ti lo nan tu na khan action la tin theitop tin ka soitel du chu theitop kan chwana na chuan pathian hian min pui cha ka mal min som cha ka tin abik takin Aplomb phei chu karil rolang chin chu Aplomb kan join hian mi tan mal somna ke mani tan kan taksa tan mal somna nya thil cha damdoi cha te product cha te kan manga tin mi Aplomb kan vazorte Aplomb kai mani changa min damdoi mantlom tak an lo le khan an poisa tam tak kan save sakati me mi tan dam na kan thena tin kan nei lo tam tak te tan an sum tho chan tur kan ko mu baka Aplomb hi tia anga kan missionary na tho ve theina nya tiang ang Aplomb ma thei top kan chwana na chuan pathian hian mal min som chak do lu tuk ti kha karon soitel duwa kan na to hi mi ta na dam na thlen tu chat na thlen tu acha lampang hlir ni kan tu na kan na tho hi engwai nge ti khopa opportunity cha hi ka kalbauti rang ti cheu khanang mania lawin zot ula tin mitam tak chuan mi fa te kaltura po ilo da po ni mai thei example Dubai hi kaltura lo da ni mai thei ani chu rank sang to ani chu downline anga to emo ani chun hausa de tiang khan mi fa te kaltura ilo da po ni mai thei amai ro chu enga tinge ka kal thei chuan ni kal thei lo pi kang enga tinge mi fa ten kal thei chuan I kal thei lo pi kang Aplomb chuan kanin equal vek tuma an hausak sa wangte an fin big wangte khatyang khan Dubai kal tun don lo abula changa try vector kan nya abul changin thei top kanin kan chwa ve kanga abula changa try vector kanin equal vec o tin tuma khausak wang ti khan afrin an kal ngot don lo nu le pa sarkar na thok emo officer nei wang khan kal don lo kanin equal vec ti kha in lo sianga tin example ka in mang duwa he Dubai trip hi midang try to ring otai lo da midang I lo da sang pikul to ka mi fa te I lo pusang bi ka mi fa te chu enge moria wa I lo nga ni cha ke my example ko in pedona ka soenga ke ma po hi hei thik tu te tu te ka nga ani chu thik tu te tu te ka nga chu atira cha ka nga big lo atira chuan chadewin tu po kanin deal vek amara chu mitam takin min hanbel chianga an mani aya fin na pi ka nei lo I le khazir lama po BA cha ka pass ke aya zir sang tak te ka ma chona min hanbel chianga anni ain ka lo fing lawa anni ain ka lo konfi box lawa thil engma ka ti thlap ngai box lawa ka zir sang box lo tin kan lo hausa sa box lo ke ai hausa fe te kha kan mai ten ron luta kha wang khan hei ke ma min han bel cha kha an mani aya pakhat
enga ma san nei si lo kha an chunga khan ka om tatlat ani khata khan hei mitam takin eng pa nge ke aya lekha thiam lo ke aya mol ke aya fing lo hi khatyang khan min ti ve chini chu kha wa khan thik tu tam takania amai ro chu anni zong chunga ka om chan te anni aya ka san chat chan le ka in chhuan ve em chan chu hausak lama te fin na lama te mi zong ai hnoya ko ma mai ro chu ka in chhuan ve na chu ka tei mak na te ka thorim na te ka in ngei tlom na te ka do thein na te ka ring om na te ka tei rei pi na te hi ni tei rei pe na kan ti hian tei rei network marketing reng a tei rei pe nan ti hian in ngei twa na chuan tu na I join na nga ha takin thok nga kumli kum nga nuwa hloi nei ve chawang khatya khan tei rei pe na hi in lo ngai ni me the amai ro chu ke chuan tei rei pe na ka ti chu tun marcha han Aplomb ka join ni chuan April han ka director ngei tur ni marcha ka join nga thei to pink in post nga thei top tak me ka chwanga April ha ka thora ka langal tur ni Thlakhata cheng sang sari sang ra sang kwa sing khatal ka lut kal tur ni khatyang ru kha puin kan thokal char tur ni tin ara po kan pureng bokang keima po Aplomb kha 2018 junior July vela ka join na thatopa ka join na annex monta khan ka director kalani ikhatyang khan itei rei pe ti khan rei te uvate kher tumsu ke maina te rei pe ke ti chu hlotlin na kan hu watang amai ro chu hlotlin na kan hu nu khan kan hlotling reng theilo tlak chha chang te ke pot ama khan sing thum te ka hlokai ve ka lom tu amar du sing thum atang te khan cheng sanga po hlo phak lo chang Thlakhata ka kauna sanga poron lu lo chang ka downline te song in order po siam pe to lau khatyang hei down roi chang te alo thleng ve amar chu khatyang hun zong a khan beidong lawa kan ti chang te hei ka ti mi ni lo ni hi ka hlot nyam ka down te pon order siam tu to lau ka ban san me yang ti mei lawa rei tak ka te rei pe na khan tun din mun hi min thlen sakani tun tin mun hi min thlen ani chu wang chuan beidon lo na te lu na te ka ti mei eng tianga har satna lu na ti han soi tu pakhat ka nei chu mitam tak chu tun Aplomb po ni thau eng emo eng thil po ro se thil hawe me po ro se eng emo kan complain ron siama har satna in neya keina thei to pachin fel saka tumlai chawin a beidong jok chu nang ma ni khain lo ni nei ni o pui lo ka ti to lo me ang chu ti khati ron ti kwala ke chu khatya kha ke mahan om ngai lawa ka lu la eng tianga har satna na sai ka ma hian lo om ma se sut kyan lawa kalsan lai ka nei lo ka su kyang nge ya mitam tak chuan in ma rem lo na te har satna te ron in chopa khata ta khan pathian rem ruat ni lawan yang ti te pathian in rem at lawan ni hi in te in kal tir me he pathian rem ti lo chu om ve me amara chu keima personal hi chuan pathian in rem lawati ni tiang be khan ka ti ve ngai lo ka tilui ngong kong song ka dap chwa vek nuwa ti ngai na thlot lo chawin pathian in remati law ni ka ti chawzel nang ni chu in han ti don dek ka rem law na ma pathian in rem law ti ni hi ta khan in ti kha zel khatyang tur kha ni law shim lu na te beidon lo te khatyang zong kha ngai hlotling tur chuan thil pakhat sakai nangma ni sakai kron soi lok to na tiger sakai kron soi khan nang ma sakai kron phor chak ro karon ti don lo amai ro chu karon soi du zok tak chu sakai hi ram hnoya chuan king of the jungle antia ram hnoy chuan lelberti kan shevek sakai hi ram hnoy zong zinga han atlan chak ber lo asang ber lo alian ber lo a mel chaber hek lo amai ro chu king of the jungle mi zong ram hnoy zong ama ai lian ama ai chak ang zong ma khan lelan ni phatlat nangma ni po tu na han in house ber lo po ni mai thei in din mun niam takalo ni po ni mai thei tin I lo fing lawa le khai thiam lawa sap chung thiam lawa izir sang lo po ni mai thei amai ro chu nangma atei mak na te iti tak na te khatyang ang zong kha apoi mo zo nangma confin ni na te ka ti the ni in ti na te khatyang chau khan tunai thil tum hi ti hlotling don ani tin tuna
Aplomb kan ti tak tak ke ma song kan pathian belin thei to min ka te mak na song kan ti nge intia ka te iril ru isia fela ka te nga thei to bi chwa tumla ya ikong ti olsam tu chu Aplomb product lo that na hi ni Aplomb product hi acha a manatloma ka soi thiam dan phei chuan Aplomb product hi chu in dau pui lai pon shela kalang a chan chu lawin o in dau mo shilen lai kan din mun chiat ber lai pon mi te chuan dam doi man to tak tak khan lei phadon lo khata tak khan Aplomb an ron bel don ama dam doi man to tak tak e chin po khan har sat na han to me wa khata suma wana kan ramina boina to khata kha Aplomb pok hi har sat na kan to huna le tun hun le har sat na kan to hun thlega ding chang chu ni a kan product te acha te chu soi tamangai lo kan sha sa ve ka tin atlom boka tin chu mai ni lo kan product mai ba ka tu na ithil tum te I Dubai trip try te Thlakhata Nuai khat loi tum na te ti olsam le tu chu kan business plan hi ni kan business plan ni inzir chang nga shelawa kai chu business plan kan business plan ni ka zir chian paule Aplomb that zai ka sha chang tul point khat ka soinga Aplomb hi 9% in kan chana company dang ka soi chan ni lo se network marketing dang reng 9% na chanan om lo shim Aplomb hi 9% na chan om chun kan ni enge 9% na chan chu ange om sia ka ban che thiam lo ti ni mai the network marketing are chuan 5% te 8% te 3% te nan chan chini chu mi an chan om za chu an thil le changa an cashback mun tur an downline te changa hlawh percent mun tur ang zat khan ta kan person asan paule kan hlawh lu tur khat tamani Aplomb a chuan 9% na chan om chun kan ni a tin hei lo ngai tha chang ula cheng sing ruk sanga a director rank kai thei om chun kan ni director rank company shang director in zan ngen lo compare chawila engzan nge sum sen ngai ti hi compare chawila Aplomb hi kan filor lak cheng sing ruk sanga che a director rank kai thei na company om chun kan ni kha kan business plan chat na na business plan hi kan la zir chang se langa a chip char zokin karon soi tin khoi company nge hlawh chaber ti sha du chuan example a an hlawh chu dan zir chang la sang khat man chau le ta la khoya nge hlawh chat ber rang kha hlawh rew ba choi hlawh chat na ber tu ni keima big a chuan kalau chut kwal ve na sa a thian Google a tek and company dang ka compare ve na sa ni chu a chan chu kazir chang du a ka company join ni chaberem ti ang the kazir chang du a kala chut to china cha Aplomb company a hlawh pe sang hin la om lo chuan tuna chuan director ni dan kan ron soi dona ama saberin ngate director ni dan chu kan soi te angin ti chuan Dubai trip kan tour diamond director kha director rank ikai ma saklo chuan ikai theilo thilen kim chu step by step om voye khata diamond director kha ni ani pop the maro chu tu mani top an lom lawa thian chhobe be wanga ya tin thu koron belle tu lok chu mitam tak chuan director director tal chu ni la ka try ang mole director tal chu ni la Aplomb ti tak mem ka tiang mole lo ekma kala nei si lawa Thlakhata atlem bera sanga tal la lut ve chi lang chuan thei top ko chang mole ti hi tongkam ka dong nem a amaro chu khatiang a soi zong hau kha karil ruwa chuan hlawh tin hai shortcut om lo sin hi ka lo tiril ru china ke ni te po director in bul kan chan lo shim member pa ngai bul kan chana product te thei to ping kan swar downline te kan zonga har se na tam tak te kan tok ve a ke ma chau lo po ituna director le ai sang kai zong po nyang har se na tam tak pal tlang nuwa director kan ni ve a khata changa in chan chau ni chu wa chuan shortcut om lo ti shala tuna itin na changa I chet chan lo chuan director po lo ni la I che tak chuang lawang ta tuna director ni dan kan ron soi do na director ni dan hi thil har ni lawa Aplomb a chuan rank niam ber ni ta director hi Aplomb a chuan rank niam ber nia ani dan po har lo emema tuna ka director masak pera ka hlok ron share chaunga Aplomb member ni a thatin order te isiam ve a thatin order isiama downline te nei ve pheu ni chuan director ilola ni lo phei chuan tuna director ni ta ti lo ngai thachang la
atam theyang bari director nila thil har ni me alo atam theyang bari hian aplom kan join na wang hian thatin sang riat emo sang sari sang ruktal kana kaw na lo lut ve se kha kha kan safai kan tum chau don ya otuna ka hlo karon share lo ka nga hei ka director masak pera ka hlo ni hei director level eng ti hi May yan dik lo join May 2018 khan Aplomb ka join na ani chu join na right to emolomin lo ti May thia mara chu ka join lai chuan college ka kala full timing ka tilaw sum ka mo em vain ka ti May downline po enge ka join changa thlani na director ka ni kala ka director chuma ka hlo chu hei ka director masak pera ka hlo hi sangriat zakwa sangriat za somkwa panganya ka director masak pera ka hloni nangni po tuna director le lo zong zong kha director tal Thlakhata sangriat tal Aplomb atanga full time mai tilaw ni pon lo hlo cheu kan tum don na director ni da ha kan ron soi chang don he downline hi som pasari ka neya downline som pasari nei director le ni lo phe ka lawin an fiaru heti hunla hian I downline rem dai ka thiam lawa direct ka lo da pop apply min shil tu tur ka nei ve box silaw kami kha ka hlo karon share kher chan ka chu director khalo ni ve cha ula thatin hlo omani ti kha lo sha ula Aplomb join ro wa hlo nei thei tal tura join kha cha atlang puin director a hian I downline andrem thiam phe chuan cheng sing chuang hlo te potoma tuna lo sin charu director in ni na tur atana kong masaber number 1 director ni tu chuan inti vector number 1 karon sei don director in ni don chuan partner thatak in ne ngai network marketing hi mani chawati chini lo partner thatak in ne ngai nangma chawai ti ni chuan I thleng thui tak tak theilawang ituna khan partner in ei tem emot tungei partner tur khalawi ngei to lokte tungei partner tur neng okay ma mi nge tungei partner tur I nu nge u naw nu nge chan nu nge in partner tu khai lo thlang fel to mo Aplomb ti puitur okay tu na chuan Aplomb in partner tur chu Aplomb director te try do na iti masak ber tur kong masaber tur chu ama saber ai partner a pathian thlangang pathian han ti theilawa nei lawa pathian tel lawa puli lo chan ve ko ni chuan I thleng thui tak I thleng thui tak tak theilo tuna khan inril ro chumi keima polon ni mai thei mishinga in ka lut tuk te omjam lawa example a keima I partner polo nei la pathian a thlen thui thei chin nang chu ka thlen pui theilo shim shim che mishinga lawin ka lut tuk ai chuan thei to pin pathian a khan in katila tir changin directory try changin pathian ko tai tlananga I partner ra in kimiti dona downline zone dona pathian ne nai lan zel langa tyang khan pathian na bul in chan chuan ti theilo omlo pathian hian ti theilo anei lawa hei thlen chin ti theilo anei lawa keima testimony tlem kalo soi lokanga 2020 September khan Aplomb han stock point khati ve ro ya chan chu bungrwa ka shal theya keima khan bungrwa ka shal thele tuka maro chu bungrwa kan du khopla ka tur pokha omlo ni chu Kolkata changten kan cha heta kan stock point nei chuna mumal lawa points tel lo ten kan la ka nga ya bungrwa kan du kha ba kan ka apply ti hau khak ka le khal ve kan ni chu Aplomb a hian mo apply te ka le khal vek na na chuan ka apply te kha min pui du lawa ka apply te chuan an mani aya hnuaya omila a coverel chang ni lawin ka soi te langai sia ka apply te kha chuan a ma chuan an hnuaya ka omlai kha chuan an mani hlo up tok tura ka omlai kha chuan thei to pin min support a mai ro chu tiang kan kal chho bek bo an mani a chunga ka om si khan min ei phak to lo china kha chuan pui tu po ka nei to lawa ke ma kamal lu tu ka ni chu achan chu apply te ka chuan khu ta la omila an do khu ta khan omila he down zone khan kalila min do ni chu khawang khan stock point ka ti ve ro tu ma pui tu emo hey ben ching tu phak lo ka
tuma company ang zonga min han support tu emo han ti pui tur hei han ti pui tur le han englo tur pakhat ma ka nei lo ka mang ang lut tu ka ni chu I Aplomb stock point ka ti don ha amaro chu pathian ku ta ka in han ta pa mi ke ma chau chau ka ni thelo min ke ma cham ka ti thelo ti ka sha pathian ku ta ka in hlana engkim e ka stock point te ka rank te engkim ka partner tan pathian ka thlang to pa tun din mun hi ka thlenga pathian han ti theilo anei lawa chintok ai apawar han limit anei lo ti karon soitel du na ni chu tuna ka din hun India rama rank sang ber ka ni na hi pathian min thlen tir ani ke ma theina zong chuan alo pera star director ve kha chu ka thleng ve mai thei amara chu pathian nen kan ni cha khan pathian nen kan ni cha khan ke ma thei bak hi ta mi zong chunga min hlang kai ni chu wang chuan in partner tan pathian a fasabera pathian kan lo bel chho don ya a second na chuan director ni tura director ni nana kan step 1 chu pathian partner tan thlania step 2 a chuan ke manin kan product te kan consume ang ki manin Aplomb product kan mangang tinani chu Aplomb product te hi loko po na sun chaka beng cheng tu ka chong hi fia ngem Aplomb product te hi zor tur le kan downline te man tur chawa siam ani lawa Aplomb product hi nangma man tur siam ani director ni tuma Aplomb zor le downline zon ringot abuli chan cha adik thelo ama sabira abuli chan tu nangman Aplomb product ki mangang Aplomb product te hi zingi thobe le mai phi nan mamo a hano nan toothbrush le toothpaste imamo a thleng sil nan ni tin ni khata voi thum voi level intina thleng sil na kan kola mizo phu thing pui kan hel tuk thing pui fe kan kol boka in suk na chhuat no na engkim hair oil lotion engkim kan kola kha dor mi lei mai lawin Aplomb mi lo lei mai khan I director clean tur kong iban nei so tina ni o I nangma na product mang lawa I downline te le midang I downline te man tur ringo tai da chuan thila dik theilaw hlotin na chuan step by step angai nangman mang lawa I downline te han bokan ringo chuan I thleng thui theilawang chuan tuna pokhan lawin nge lo en ula atam tak chu I hair oil te hi intinin kan kol kan lu chu kan thi reng law mi pachen kha chan thi reng thawa amar chu hair oil in kol vekin ka ringa in hair oil kha Aplomb mi ni lo vek ka ring kha khang te kha in mu chwa na lo mang ru hair oil te engkim in chung man engkim kha Aplomb lo thlak la te chuan I director tlin tur kong I thei sot dorami lei chuan atlom ni lei me alo MRP thlapin lei Aplomb mai ron lei chuan member ni wangin MRP I klom ni lei don tin chu mai ni law free gift idong don sa khat man lek like pon cheng sati man cheng khat ma pe kai lawin idong top don chuan chu mai law cashback alom sui khami thil ron le chang khan hloi nei le don I karon soi bel lok tu chu Aplomb a hian hlawh nei nan chumi za chin chumi rank I kai directory rank kai ma chu hloi nei lawang emo chumi level I kai ma chu hloi nei lawang ti kha a om ve lawa Aplomb a chuan ilak claim le hlawh tlem sang khat man chau pola la hlawh om hal vek ma se sang khat man ilak claim le hlawh tlem ai lak tam le hlawh tam ti khan mai chuan chu second step directory tur second step ania a third ta chuan consistency try ang consistency hi kan downline te try tur chau ani lawa nangman nge try ang nangman try lo chuan I downline te try tur lo be se lo la nangman try chuan I downline te lo try tur nge ro I ama sa cha khan Aplomb product man kan in zir tira Aplomb product in chung khur zong in sabon te engkim kha Aplomb product I thla kan ni ngat chuan consistency try ka lang ani ni som ni main in chung khur ma mo kha a hlomin lei khom la thlanga nuwa chuan Aplomb product I du cheng sang ni man aman tloma chutin dong mai don ani chuan tuna kan Dubai kal tur hi tharuk chung try tur ni ta example I downline pakhat kha
100 PV try turin lo convince oi lo try ta 100 PV voi khat a try chuan a Thlakhata try chuan thlanga chunga try nga ya thlanga chung chu I points in siam char don tinan su tharuk chung kha diamond director I maintain ngai na I downline tam theyang ber I consistency try chuan thlanga chunga chu he tinge points ka siamang ti boy ngai lawin ama I downline te khan malin lo siam mei don ni tin tin I tunahan in direct allow consistency nang mana I try I hlawh na em chu director le ai chung rank shim rank nei to shim han Thlakhata hlawh lu tur han 100 PV Aplomb chuan siam ve ngai chu cheng sang ni zanga man bor vel ta ma se I khatia I rank kai te ke mani te po engtiang rank sang po lo kai mai la ni som ni ma 100 PV ka siam chuan consistency ka try ve khal tina ne ashana ka hlawlu tur points ka vasia mangai to lawa I consistency ka donna ka ring khal theini chuwa chuan I director points ani ba ka consistency try na nya I director points ka ni som ni pai siam khan consistency atel ti khan ta ne ka try pe lo ka downline ten an try thawi ti chuan at na china kan soi tong khan hlotling tur hian short ka ta om lo nang mana I try I downline ten lo try pon I downline te try tir ve ngai next sa chuan a pathum na kan soi to a palina chuan Aplomb product kha nang ma chawin pang lawang Aplomb product kha nang man ipanga next sa chuan I chung te pasal lo nei to emo khatan cha I u nau te inu le pa te mun shan shenga in chung ko nai pai kha Aplomb product ki man tirang I chung nai vai that kan nu le pa te emo khatyang ang tak phe ka chuan Dubai ka try ve don nai mo director ka try thatin ka kan hlo lo lu ve nan in toothpaste te in sabon te hi dora le to lawin Aplomb mi lo le ve gulai ti khan an le nge an thak vek duang I hlo ne na ni pho chuan I u nau te inu le pa te I chung te pi le pu te ngoi kha chuan an in suk na te o an han no na ten mai pi te kha Aplomb an thak vek tu don ani chu if nang mani man mei ba ka I chung te zong kha Aplomb product I thak tir vekang he hian na sa takin nang ma man mei ba ka I chung te zong na Aplomb product an lo man chuan all sam takin director rank te kha I kai mei don ani chung te phe chu a request te to pila an tuiral khal vek chuanin a pangana chuan director rank kai dan tur pangana chu in tuk ver kha tuna khan in tuk vera chau khan dak chhuak ula in hlir tuk ver hlir muang in mu phak china po khan tuk ver engzat ngei mu in engzat nge kom in buloka khan in engzat nge kom khata khan so ta tuna aizo ai oma champhaya downline ka basong nge champhaya ka vakalange champhaya downline tur ka vangai tuang ti ai chuan in bulok I mu phak loka po an toothpaste po Colgate te uphar te thingpuin lo in laya masup malang ka tur tam taka laya mun hlat ta kha chu lo langai to lo la masabra nang mani manga second I chung te a third na chuan I mu phak ho in chen khoveng kha Aplomb product mang turin I convince to ni example he Aplomb member Aplomb product I leitir alo bera Aplomb product wa khai lu tin hi valut la enge motal an dorang se I fak thiam thlot lawa I confit thlot lawa ni chuan thushan mani product zorte kan confit pui lo chuan kan shal thelawa kan shal thedon lawa azwar tu kan confit lo mya chuan kan thil zor kha tu man ring don lo ni I thil zor I confit pui phota I pu phak in zong kha han lu chhuak te I shal thedon shim tin in chen om emo o in mu phak ang hau kha example Aplomb lo join vela he I product ka chalu tu ka in chung khur man dora lei ai chuan dora mi ne na manin ang renga dora lei ai chuan I Aplomb lo leila mantlom de ni lei dona mantlom de I lei ba kha I free gift te I dong dona free gift om mei ba kha hlo mu le tur te oma ta khan he
member fee chuang lawa thatin chet kherangai lawa mo lak pheu da ni mang thaya khatianga convince in mu zong convince in som mu phatala tuna an vai piak chuan in chenom khoveng te kan lo swal vi ho ni pon pathum tel chuan inwaya omve khan du don ani chuan tuk verata kan soi tak chuan kan soi le lokanga Aplomb stock point ka hon ma si product Aplomb stock point kon ma yan product ka zwar thina ka deliver thina kai man ka shal thei em ani chu chuan vai khazu tuk vera kan dak chhuaka kan omna kha falta aizol kha pon dewanta aizol kha lang tuar ni chu kan en chu in hlir hi khata solai in ka mu thei chin zong son chu te huna chuan hair treatment hi ka shal thei to pari chumo solai in lang thei zong hair treatment ka shal thei hair treatment ka zora chang khan mizoram ma han mi pa le peichia samtla wanga poina tamzia ka shat pha order ka hmuwa ka sem sek lawa khata kan han dak chwaka solai in ka hmu zong zonga son mi engzat nge samtla wanga poina tok omang le song poina nei zong son Aplomb mang ta se chan de don san ge don sia tinan man me pa ka khan ka hmu phak zong son mang ta se ka income chu fan tu ro don emo toothpaste tal han mang chau ta se ka hmu phak ho son ka income fan tu ro don ta khan ka ngai tuani chu network ka chuan so tami khan Aplomb toothpaste hano na lo man khan inwai mi ni chuan i hlawh lo na tur ti na ni chu tuna example la ka downline lo na zinga mai lo phita Aplomb face wash pan chuan khami pan baw no khan ke man hlo ka nei mar chu mi dang hlo na ni sia tia lo pan du lo ngot te kha arel ro chha thla kha chuan o a step nga na chuan in tuk very dark chhuak ka ti kha in tuk very dark chhuak nga member ni lo hlir member Aplomb tuna khan dak chhuak tala Aplomb member chu pani pon om don mi o ti vel nang Aplomb member ni lo hlir na inuna voi khat tal Dubai in kaltir thei in kalnan chuan khata i hmu phak zong mi khatam lai na khan isom lo ngamangem isom lo ngem ti kha ka soi tu hei i hmu phak zong pala nga tur tam lutuk i chung te mei ba ka khan i chenom khoveng ba ka i hmu phak chenom te the i kal zau zel don ju dam lai zong khan mo Aplomb lo join vela ti ngot ang kha chuan member zong lo la achan chu Aplomb company ti tel to phe kha chuan mina hlawin an hlawang an join du don lo shim Aplomb hi ilo pressure vet em te kan product catalog te emo khatyang khan i thonanga i thalak te i thonanga a that zia te free gift that zia te a product man form zia te tang te khan khatyang zo khan convince ton ani Aplomb company lo join vela ti khan tu ma khati lo tur company tel to phe chuan mizo ho chuan enge moria wa han ngai china chuan aparuk na chuan in chen om le i hmu phak mei ba ka khan i circle ti zau don ni chu director rental han kai tur khan in chen om khoveng ba ka khan in na thok pui te hei yml mai mail chat te emo KGP lama biakin lama email chat te khatyang kha email chat zong kha Aplomb member de turin isom ve don ni example khang i chung te in chenom te le khatyang in na thopui te khatyang zong isom chuan at least 50% tal chuan Aplomb khan join ve don ni chu chuan khang ho chu nangman Aplomb product i manga i chung te man tir veka member ni tir bok i chenom khoveng te ni tira chenom khoveng bak ai zau de shit member zong le tini han thopui te YMA KGP te member in da lut le khata khan khami ringot in veng chung le khami circle ko ta khan Dubai kal theina khop omani tin Dubai kal theina mei pa ka thatin noi chuang hlo theina omani chu Dubai kal kha engi moria wai lo ngai la khan in veng chung te in chenom khoveng te khatyang ho Aplomb product an lo man atang ringot an jing thau phang
an zing thau chaina Aplomb face wash an mai phi an phi wang ringot khan Dubai kal theilon tin ani chu Aplomb product mang tun tam pau le I hnuaia Aplomb product mang tun tam pau le I points in khol khom dona I points tam pau le I hlawh tam dona chuan I hlawh tam reng te khan Dubai kal thein an chho zel ani chu thil harsa omlo shim it's he vela mi te zong Aplomb product man tir tum khan I mei ti tur so khamin lo man ve chang ringot chuan Dubai kal thei tin ani so khang I biak zong kha I chung te in chenom te khatyang ha thopui I biak kha voi khat cha Aplomb product mang tur ni tilawang voi khat an man to chuan example la Thlakhata order an siama toothpaste te an mamo te skincare an lo lata a thalea chuan order siam le to nem hei thlar to a chuti khati iwati khata I downline ne chuna piang kha iwa fil se lang kala mang zo lawa chuti khati hei toner kala ngal tu kan ti pon toner ringot lo te toothpaste te sabon te tyang tal te hi in mang zo to lo mi tila thakhat chung tu man chung ko pa ngai chuan toothpaste bom khat mang zo lawan om lo kha bang khan voi khat product le khan I top lawang voi khat anon le kha next sa ti khan I purchase tu zai lang ti khan Aplomb product a cha tlom boka an ni po I voi thum voi li ve kha tyang ai ti tir chuan Aplomb product lo chu an pang pe to don lo shim Aplomb product anga tlom le cha chu an pu to don lo shim chuan a pasari na chuan Aplomb product mang tura ishil te I downline som te khang tyang khau kha consistency try turin I convince to ni chu nangmala consistency try yang cha kham an manin Aplomb product an man to miao chuan Thlakhata sang ni zanga man vel tal chu an la ka ringa I thatin Aplomb product an lo man to miao chuan Aplomb achang consistency try tir kha a har to lawa consistency I try tiranga I hei tunai order siama wini somni main langa chuan thlanga chung siam chuan Aplomb product I du sang ni man thlonin dong don tiang te khan inconvenience anga thil haran to lawa Aplomb product an man to chuan consistency try to pa thlona thil don te chun tua example a hetan kan lo tilang lok nga it's hung te achangin khatizan mi beta atlem theng ber ni chu kan chu to it's hung te ipi le pu te I khatyang inu le pai mo khatyang kha innoya pangai lo thunta I ka zente mi panga khan consistency lo trya tin in chen om ngai vai tuk veri ta ai mu thei nai vai ho mi panga tal khan consistency try to lo convince to boka tin in a thop puite mi panga vel kha membara iswai luta Aplomb product man tir vek to ta consistency try to ni convince le ta mi panga tin ichian cha mel shat ichan changoi email shat emo in chen om ai hladeu khatyang member zon na khan bipanga dang kha consistency try to latin veng chung ke gp changai email shat khang tyang Aplomb member try convince te kha consistency try to rit leta inwaya tuna I downline te ka soi hi downline zon na chang shelo Aplomb product cha man na chang shia angani chu khala soi downline zon na chang shia te inei phe chuan I van nei le zwal tin ania tunai chuan din mun chebe rani chu ka da che downline zon na chang shi reng lau product mang ringot angkha hei chung te chen om na tho pui chan cha tin mel sha te le veng chung ke gp changai sha te mi som ni panga in hnuaia consistency and try chuan cheng consistency 100 pv atlem zok polo try ta se atam zok 250 pv lo try dun om phei chuan I poison up let thokin up don ni chu 100 pv che lo try ang ni ta se Thlakhata mi som ni pangai try I point sang ni zanga ni dola nangmal I try boka I point sang ni zeruk lai lo ni don ni chu tuna calculator load lokila keima income director kan ilai kha sangriat ni ta sangriat hi inhoi consistency mi somni pangai thlanga chungan traya Thlakhata or director in kalta thlanga chungan try phe chuan
ifai mi te consistency try na ringot atang khan ifai mi te consistency try na ringot atang khan cheng singli chuang thlakhata ila lut an consistency try chungin anin product a thlonan don mei ba ka nangin cheng singli chuang thlakhata hlawh don ti na ni chu ni lo sorry sorry tuka cheng singli chuang an consistency try changin I hlawh don ti na ni chu chuan next chuan director ni to ta chu thlanga chungmat director I maintain ni chu diamond director kha Dubai kal tu tharuk chung maintain ngai ta thlanga chung I maintain the chuan thakhat dang kha chu har to lo ta next chuan nangma ang chi Dubai and try care lo ni pon nangma ang chi Thlakhata Aplomb changa sangria tala lalu tu kha mipali zongang mipali nangma ang cha Dubai ikal thei nan chuan nangma anga mitei ma mitum ru le thlatin Aplomb changa sangria da tlem bra lalu tum mipali cha chu I mu thei lo ka ring lo Aplomb Dubai kal nan chuan mipali izon mu ngai chu iti thei ka ringa Dubai kal nan chuan mipali lo zong muta na china step ka soya khan an partner pathian an bel tang pathian an bel chuan an tum ru pok chuan an director nei don kha chu chiang sa chuan Aplomb product an consume manga consistency ten try nga na china nangma titur anga ka shil zong che kha I downline pali ti kha titur ni shil ve kang ti chuan an lo director ve khal don ni chuan ni po mo chuan chu diamond director ni khal ter thlanga diamond director an consistency ten try an downline the consistency try to run out the bezel khan thanga chung diamond director ini kala ni chu tharuk chung I Aplomb Dubai thonakal tu khan tharuk chung diamond director ni ngai chu Nuai1 diamond director ni du pali I mu ringota an thlakhata thakhat an ron join changa thlakhane mo thlatina director ron ni rwal chu chuan I account na cheng nuai khat chuang ron lu don ti tani chu thil har om box si lo hlok na hlir Dubai kal chu han soya thil har sa om lawa han soi meu chuan alo ol sam le sin mo mi pa de try to lo ta inda kha thil hote ol sam te lo ni chu chuan tuna chuan a top ber na la ni lawa real life atak katime ataka kan campaign downline kan zon top ataka ma kan lak top na ber tur ka chong rei to dewa chong kam ka thiam lo bok nei ka chong swal nok kam lo se thiam don ya ataka ma ilak na top ber tur chu Dora ichung te emo email shat dorkai mart emo drugstore damdoi dor nei te canteen lo nei te hei damdoi in bula canteen lo siam ang te mo sipe kha canteen hey school bula canteen ang te khatyang mail shat in nei reng in hostel bul pon ro se Aplomb product idang idule a hlep in nei tiranga idule email sha chai chung te ngoi ni chuan a hlep te po nei tir kher lo la dora khani da chongang tuna po ke po khuta kan chung te kan dor thlang lo ka khan kan chung te ni chalo ka mail shat video ro te hi a hlep ka nei tir ta Aplomb product ka ta face wash te point shal thei tu ka ni chu mi te kan product kan dua dora in da thei phe chuan in points khalawin up char don ni chu example a dora chuan dora da chi chu green tea te chuan hair oil te face wash chini kan neya face wash te dora da chinya tin honi piar chalut to kan khoizo rong the dora khoizo fear da tu dora chini pol khoizo zor asan khoizo fear da tu ite chu mal somna jonna tikhan dor pa nga chuan nangmani po dora daru ka ti wa khan dora da chi la lutuk example dorte hian garcinia kan shal the emama wada nu le shal the lawang ka khan dora zir khan product da tur big te oma entunan hei tuna green tea ka soi angte ka product ron soi angte kha chu dora da chi ngoi ni ta chuan marta chuan neu achikim pon kan product chi sang poi da maya marta chuan product achikim ta tin damdoi dora chuan damdoi dora kan pek chhon chin kan da chin chu toothbrush te tulsi ak chuan face wash calcium te khatang khan dora khatang khan dua dora zir khan in thil da tur kha in anglo cheu ni chu example
in hmel shat vak lawan ni pon tun thla offer tha em a I tun thla han offer oma face wash hi pangai la ni chuan pakhata free don ti ang ranteng khatiang khan offer ula indoor mel shat te kha an du em ko ni chu tlema thlak man ve de wanga ya ai chuan I stock point ka ti ma green tea dora pack chhon dan tur kha Aplomb stock point ka ti ma cha hian I dora pack points ka du tholu to khan dora pack chhon kha katuma chuta ka ti dan chu ka share ve chunga I dor lian ve de wa han ka luta mi tamlo lai mi omlo lai ka luta mi om lai chuan ti chi lo o mi omlo lai dora ka luta green tea khan nei ni chumo ka zota green tea hi exact man nge ka tia Aplomb green tea an lo tau nge ya achunga ti be ko main anga amanzat asoya in hlep tha em ka ti ni chu hlep kha chu sei du chai lawa ai chu tiang po ni lo exact nge hlep patia chek som ni kan hlep ling lau som panga vel kan hlep ati ni chumo aka zo chan le chu green tea ka pe chonga khatia green tea ka pe chonga kini chu pakhata som nga hlep ania amai ro chu amal lak theilawa som chin lak anga ya som chin lak khan pakhata thlon to pini dong don boka pakhata som nga I hlawh mei baka som I lak khan I pakhata thloin dong don amaro chu atlomin amalin kan pe theilawa ahlom chai kan pe ya midang pon lan sal tu kan dul tu katya an en chianga green tea pakhata somnga lo hlep thei ka chu chat le tu ka ti khan adung alta a order te kha confirm ta ni chu khatyang khan khatyang ang idea kron share chaw ni chu khatyang deu type khan thik pui dora pek tur kha in khati dora pek tur kha in zong ve don ni chuan tuna chuan social media lama khati zong kha ataka kan phalak thei dan tunta tuna chuan social media lama engtin nge ma kan la kang a real life a po khan Dubai chu ikal theilu tuk to amai ro chu cheng noi khatlo che kha kan du tok lawang tin machine kanin ang lawa ataka mi bengam lo chi te kan oma base eng kong mai skip lo tur kan chenom te po kan som pe kan kai chu social media che kan tinge ti kha theila o hlot ling tak tak tur chuan kong eng kim kha ivati fe ka ngai helai chu ka tilau me yang ka ti mi ni lau tilawa hlot lin du tak tak ni chu Thlakhata Nuai nga chuang hlo du tan chuan eng kong mai mei lo tur chuan social media lama zon dan tu ka kan non suinga ama sign downline in zone rengin tuma nge nep lau tur hei chu chalawanga hei chu na thei emei hei chu la no pang emei hei chu ai ti no tur paisa po nei lau eng mani tak lawang ti angte emo khatyang khan tuma mu nep lau tur emo hei chu hausa eme cha thei don lu tuk tia tuma han nge san over le tuma han mu niam kha nei lau tur ni mel shat nga emo nga lo mo zei lo mo timi lo emo tu ma kha ngai ne plo tu nya network ka chuan tu nge chatur tu man kan shelok lo eng tianga zei lo lu tukpo a zei pera poron chhuak thei hei network mak ve dan nemo network chu eng mi pon kan lo te theya tihan ke kan pa mi tap tak ten lo ma mi tam tak kan lo dila network ka machine chikim zia hi mi chitin re kyan join chu ba chuan network ki tit mi le ti mi lo hin om lo chu ba tu ma kha lo hun ne pe ngo tola tu ma kha a chalawang ti in lo just ngo su downline izon khan a chalawanga ti in lo poi pui chadu lo kha ta ka tu ma ne lo tu example la ke ma ka lo in pele lo ka nga Aplomb ka join tir khan thil ka zwar chini Aplomb ka join ma yan thil ka zwar chini chu sum ka nei lo lu tu ka sum tho chwa ka duwa thil ka zwara pakhala cheng thum te cheng ha te ka lep china khang tang lep ka da chabe chang changa dang lak nang ka manga chu ka chian nu hian min lo Aplomb product is war se chang a min lo tia min som ngor ka lu tu lo ani pon chu social media chang min som chuang lo ataka ni chu min som ataka chu social media chang ringo tin downline ni zon lo tur ka ti na ni chu ataka zon po hi poi mol tu keima po ka apply nu khan social media chang an zong nge ataka mi chu kan zong lo nge ti se tu na han Aplomb enjoy lawang ke pon ka join lo nga nang ni pon enjoy lawang chu wang chuan eng kong po kha mei lo tur chuan ka chanu nu khan min soma ka du lo tuk
อันนั้นค่ะมินโซมาอินทชุนวางคันก็ลุดเวทตัวปัจจุบันจะปล่อยซาพวกกันในเราอัปลมค่ะเจียงสังขัดไอดีตินุนข้างไงนี่จูสังขัดพวกกันในเด็กแล้วนี่จูเจียงจัสรีมันก็ลับพอแต่ให้ก็เชลังนักตุกะอดังจะทุ่งกระรอนไปเลี้ยงข้าหลังเจ้าขัดขันก็ดีลตัวปนิจูขัดขันมินติสักชามาขัดขัน example ละก็อัพไลน์ก็อัพไลน์มีดังเฮาขัดอัพลงโน้ติเวตขันอุ้ยปอยซาในเราไม่จูจะเทระวังไอ้ที่ตรงนั้นตัวปนในเราขัดแต่ปนมีเราที่ไม่เทอไม่รอจูตุงเงชาเลตัวกันที่ค่ะซุ่มในเราวางเต้นเราปั่นวางเต้ขัดแต่งขันตู้มาเราไงเนบโลกเราตัวตินนั่งอินตุงเงชาเลตัวอิชาเราวางบุกขันเน็ตเวิร์กหันกี่มานี่ไงปอยกันชาโดนันนี่กันใจโดนันนี่นักกินอาจวนกติมีตักเราอยู่ตอนนี้ที่กันเราอินชาเราชื่อนี่กี่มาพวกก็จอยติดไลคันอัปลมก็จอยติดพัตตาคันอัปลมที่กติมีนี่ที่จุดที่กติงาลแค่เราก็หุ่นตนเต้ที่ข้างกับเบย์ชาวกแต่คันก็เราติมีตักเลยอีกติไงตัวนี้ที่อันนูเฟ่กันโหลดเดินหนวดเจ้าแต่กันเราอินชาสวักชินี่จูนังมังไงปอยอินชาโดนเราตัวนะฮันเน็ตเวิร์กอีกทีที่ค่ะจูว่าจ้ำตัวมากันไงเน็บแล้วก็กี่มานี่ไงปอยกติมีเรากันเราอินทิ้งก็ตัวอันนี้เรากันอินชาบิกเราจวนsocial media จูกรอนสวยงะexample ละกรอนสวยดูจูexample ละกรอนสวยดูจูตัวนักuplineก็จูก็ชานุกติค่ะก็uplineเลยฮีปุมันนัวนิตามิโซรามาลลุตุปานิตาala lut ringot ta ani po I ma se tang kale khal vek ta mizaura maron la lut ta ani po kha social media tun thleng hian mi hi la bethin ni chu tun thleng hian aplom alak lu changa tun thleng hian Facebook Messenger han mi biak hi la chol lo ni chu tuna ka apply che po Facebook Messenger changa asom lu ni Facebook Messenger khan ava pia ti khan aluta ka chanu nu chu atui lawa pansan ta ni chu amar chu pansan ma se keima tal kha hey tuna itwai mi khan lo ban itwai mi khan member pani pathum ve lo mutas ama khan bansan ma se tu emo cha an manan bansan pon enge mutali chu network ai chu an hu cha thin ni chu kha bang khan I Facebook Messenger chang kai ja hi karon soi du a I mi pya keu pe hi poi mo Facebook a han Messenger changa mi pya achen pumanu po mi tam tak chuan ti khati ka join du lo thin rim deuh te pon tiang down chang te pong amaro chu Aplomb hi 2016 nge tiang ve chu an ni chuan join tu an join na right tu 16 ve chang tun thleng in chol lawin Messenger ami la bechin ka ti chu ki mangai po Aplomb ka join na stock point ka siam tu fe hian I Messenger a han minon pe ani chu Aplomb join vela minon ti ni chu ke stock point siam to me po ti khan minon bia a chu tiang cha he mi te na social media changa member an zona an tum ro ja le downline mu thei ja koron soina ni chu ani pumanu khan Messenger te khan ka apply cover below ta se vo indi han Aplomb ka join lo nga nang ni pon enjoy me alawang tu man Aplomb kan shelawang vo indi han chuan social media hi engchi ma ngai nep lo tu nya ke chu tleirol kana IG cha khoi chin te khalo ti lo tur nya social media hi Facebook te Instagram te WhatsApp te engkim hi achang kai vek achan chu I Facebook khoi chi te WhatsApp cha khoi chi te Instagram cha khoi chi te kan oma mishing kanin anglaw mishing sang kan na kan kuma zirin kan social media khoi du zong ten anglaw kha bang khan ke ni networker ho chuan khoi bik nei lawin Facebook Instagram le WhatsApp achang han downline kan zong ang chuan tuna han in social media ke mangi na ka man chang kai zia karon soi do na ama sabera kan nuai chi a rek sang berlel ngai omaral te Universal Crown Director hi anute hi so allow Facebook achang kapuni anute chuan bansan to Facebook a hian ka posa tunge member ni ve tu tunge hey on network marketing tunge tui network marketing twin omem ti ang ve khan ka posa ni chumo chuan in lo group a ka posta arem chang group a ka posta
anute kha aron ni ve du ta ni chu anute kha atui anute kha chuan product te ron lei china networker na anute po amaro chu ati tak tak lo ta ati tak tak pe lo ta kumte lo upato ta khata ta khan ama chuan pa san to ma se afa pange enge ni ka shelawa anu chhiani afa pa kha than join ve turin te product te man tira tikhan alo tui chau ta universal crown director hial kan noi lo ni pha tin annoya hian kolasi pa te bak tong long tlai le lungleya te stock point ten lo hial ni khatia facebook ka post like khan kolasi pa te bak tonga te lunglei te long tlai te stock point pha don ti ka shelo shim tikhan zakchung chungin ka post series ve to pani tin a second na join katwaya melody lil ping lui crown director hi facebook achang ka muni ani pheju facebook atunge summa mo tunge thil zor du tunge sum nei lo Aplomb product azor theiti ang vela ka post achanga min ron biania ron join ve nya anwaya hian ani point noya hian chan maria te na thiala te chia tlang le sia ha ate stock point hial ni tu facebook ka ta tunge summa mo tunge thil zwar du ti khat lo post lo tai la ka noya hian chan mari stock point te na thia stock point te chia tlang stock point te sia ha stock point te an lo don lo shim tina ni chu chu social media ka man chang kai zan ni chu tina pathum na chuan le longpui katwaya ka direct katwaya he poi ka mu thau diamond director ni ta ni po tunge summa mo tia ka zon ve thau nya melody le longpui pheju khre chiang to pa he ke mang thaw sum nei lo lu tuk sum mu tur the to pa zong ve chang chang khan ya tuna chuan noi chuang Thlakhata la lut ve to ani poi facebook achang ka post thawan ta anwaya hian bong kon stock point te long plai stock point te an omani chuan apalina chuan team somi diamond director ani poi facebook achang ka mu thawani ta Aplomb stock point ka ti khan tunge network marketing lama tui ti vela ka post achanga ronjon ta ani hi manipur stock point le lunglei stock point te hnoyan omani chu social media achang ka post achanga ni ko ta stock point hi du pa ka an site member tam tak an lo omja chu tin ka hnoya kan lo soi jaka Elizabeth le nun mointa ani poster director nia Facebook chang ka zon mu thau champhai le khozola te advanced stock point omani no stock point phato chingat pheju downline nga ti khalo she thamula tin aparuk na chuan cc shillong stockist te poso tuna shillong line ten sia meka shillong lama kan line loader kan team loader ve na ni chu shillong stock point chunya ani hi Instagram achanga kan mu o Instagram ate kha Aplomb Mizoram official te khan Aplomb product te ka post ve renga member te ka zong renga khata changa ron join khani tin alilai stockist so WhatsApp achanga kan voi khat ma Nagaland kan wakal lau Nagaland kan kal lau shimshi amar chu Nagaland dei pokha WhatsApp achangin member kan som kan lau som thluder ani kha social media chang kai nan ta cha to pera chuan champui stock point so WhatsApp achanga ka monita hei tlem tin nge ka mu dan hi karon share du ama po alo in la in shelo mai the ka mu dan hi karon share du chan chu downline zon dan tur idea in lo nei ve na ni chu Trump stock point grace stock point so ama chan Aplomb stock point ka ti don si ka bungron thlen mayan group pakhata han kan dun ni chumo group pakhata kan dun na hey adak pe ve zu group pakhata chung reng enge chan po ka shelo ka tat ni chu ma ka hey khami mishing group khati zaran oma atong pe wange ka va tat ni chu Aplomb member ni tur khan chadon ti hi ke man om de top me ni chu ka bechak tat ni chu chaim ke ma kha chang ka betu lauta ka chanu kha ka byak ti ta hemi number hi va bero Aplomb member tur afasom ro ka chanu pa chu ka noya member ta tu na po lo tam tak nei to ta bero ka ti chu betop me Aplomb member asom ro tang chan ti ro ka ti chu soipoi lawina ti top kha thu oi nei hlotlin na ni veta ka chanu me thu noya ka om lawang a byak bero min ti ka belawang te hanti se chuan tu na han hlo tam tak nei lawang network a chang ke ni ai upa emon no pang emot thu oi hi hlotlin ti ka concept zeu du chuan ka chanu chuan a beta le chu thei to pin bero ka ti a be hlotling theilo ni chu tiang chuan tiam ka te anin biak te ron screenshot alo nia fix la chak ani chu grace chuan mo chuan nuwa chuan ni adu lo ni hi ka ti ni chu chuan nuwa group a kha chung le he chung re ni chu ka
ama member ta ka I top thelo ni chu kha kanaw bula number ka pe a hi member tan som ro khati ta kanaw kha chuan member a khan ava pe ke ta Aplomb member lo join la chu ti khati ti ve khan phati ta chuan nia kala kan lo in dam doi vel hi kan lo try ve chunang aloe vera juice te noni te garcinia vel te ke in chak adita ti khan alo achu a first na chon atnial fi thachaka second na chon alo join me ni chu a join ha changa thakhat le tlem be ha stock point ni kharon du ngal ta min ron bia a stock point ni chak zia te ta khan no se te khan kha group a chong lai ka chon stock point ni duang ti ngei na reng ka shelo amai ro chu Facebook te Instagram te WhatsApp te khatya kha engma me lawila hey katnoya po rank kai sang tak mi tam tak hi social media chang ka mu vek ti kha karon soitel du a tin kan shat ve chin chu group ate kan lo ta khan mi hi an number kan na an mail zir te khan kan fa pe ke wa member tu ka som chin ni chu hey Aplomb company lo join vela ti lovin hey lo antina nutlingan ni chuan no pang supplement te fade supplement te in chung khur ang te ka wathon ta member lo ni vela fee option lawa tyang te khan ka som ke chin dulan ni chuan hey tlema englo an ni chuan skin care te hair care te ti khan testimony or feedback te ka wathona a product lak te ka wathona te han mi ka beve ke china te khan member ni do chon om ven wa zel ni to tin tu na han example mi ho pya ke te in saka Facebook a han post in zakani chuan fake account te ka siam me tu ne WhatsApp po WhatsApp business te mang ula kai po tu na hey downline te kala zong don chawa ka rank te sang to sia downline han zon bak rank san wanga wasak ni lawin hey pan du a me mo khatya ang khan min lo ti ve the kha wanga kai po business phone number pani ka ne pakha chu downline zon na pakha chu ke ma private ang khan anita nang ni po downline zone te khatia nga social media zak ni chuan fake account te siam the reng ta chuan tuna ka swai o social media changa kan zon thei dan nung ber ka swai tur chu group kan siamang tuna ka ti tum dan kron shil chunga in ti ve tu chuan min ron shilanga kron et ve thei chawa tuna ka ti tum dan chu tuna han group shak changa mi han min ron et ani chu anom mai ting ka left ngai lo ka archive khang group om na kha chuan khang group ho kha an number ka save chwa veka ti chuan keiman Aplomb member zon na group ka siam don ni chu example nutling patling emo he kum upalam pang to om khom na ni chuan group minga Aplomb shisel na ti tene mo khatyanga chalai ve don chuan Aplomb network marketing tin mo tyang han group ka siamanga ta chuan khang group sang om ho kha ka et khom vek don ni chu chuan ta chuan group ha ka campaign ta char don ni chu mo group campaign char nga Aplomb chat na te feedback te engkim kha Aplomb member ron di du na khan ka post ta char don ni chu group pa khata mi zati som nga paru kan lenga ke et roi khan arwalin mi som nga han left twar ta se mi zatin om don chu left khachun om don nge min left tuar wang khan tu ma khalo down su o left chun om don nge group isyam cha mi som ngai lo left tuar ta se a next le atu ka mi som ngai lo left le khal ta se atam theng pe ni chu ka soi left kha mi za line lo left mi za som ngai lo min chu group khan I post ta chara mi za to pin lo join du lo ta se at least mi som nga chuan an join don I hnuaya mi som nga ina Aplomb company ron join chuan product ID ti nun tir veka product te ilo vil te consistency te ilo try tir thei phei chuan mi som nga lek atang pon Dubai kha kal thei ni chu Dubai plus thatin noi chuang lo kha thei ni chu tin keima phei chu tuna ka tum da chan group pakhat cha siam ka tum lawa mi zathi som nga paruk len na hi group pali panga vel siam ka tu ni chu tuna hian example khotam taka Aplomb la lula dal tama en khwangi Aplomb la omla wang ti ang khwa kha an WhatsApp group ati om phet ka tum do na mail chat tu tu mo tyang ka pe kwalanga tika an WhatsApp group ka omanga khata group mi zong kha an min ka save nga ka group siama ka eta ka tikhan ka campaign ta char do ni chu he khwa angin kho khat group nei lo na hin om lawang kha tyang khan WhatsApp group mang khan mi pakhat te va som lo khan a hlawh min mi kha member han ka shwai lu to ni chu
cho o khati song kha social media lama kan downline kan zon thei ta na chu ta I dairy le pen in lo chin charu ka ti kha in lo chin cha chuan Dubai kal la le Aplomb ma entin nge reng kan lo kai veng ti kha thil har ni lo ta tin engwangi nge he Dubai trip hi I try kherang engwangi nge try kherang kan ti chuan investment omlo Dubai trip try nan product cheng sang sari man le ngai ti omlowa khatiang engma omlo no investment tel me alawin iti top thei tin engma risk lak tur omlo I cheng sanga deposit ma saka ngai mo khatiang engma omlo risk lak tur pakhat ma omlowa investment ngai pakhat ma omlowa tin hetia Dubai trip opportunity to earn fame kan de ta he ming chatna hlawh chhuana ka ti mai mizo tong hi ka thiam ma se ka tong chuak thiam nu tuklawa ming chatna kan Aplomb hi ming chatna kan hmu theina mi te na min lo ngai san ve theina ka ti mai o tu tiang chun mai example kan in mang lenga te changa school la pon ro se he school kan lu lai te chuan class captain emo kan sport lai khan nge ka house captain kan ti mi khata na khan ni kan chak ve thine me ma te apo ka lian fal ang chi kha kan ta hey alian deuh chun thlan chi hi kan ni ve chak the ema voi khat ma class nursery changa ba thleng yang khata khan ni na kan nei ngai lo voi khat ma mi aya chung le mi han kai shwai tu leaders anti angemo o class leader mo khatiang voi khat ma dam chung ani ve ngai lo ang khan tu na han Aplomb hi ka kai shwai ta khatiang kham Aplomb hian ke mania hey mi te na min zana turin khove voi khatam be mana ikepo Aplomb tianga downline tam tak ka shwa hi he ka in chuanga khatiang kan ni ve theina sum mei pe alama ming thatna ka ti mei khatiang kan lo nei ve theina ta tin opportunity to earn dream income ke mani tuna khan ngai thlak lai me khan cheng noi khatla khata han lo vela ti kha ilo dream ani mai thei kha ataka Aplomb chuan thlen tir thei tuna thlatin noi sari vel hal lut mai la ti kha ilo dream vong ni mai thei kha Aplomb atang chuan atakai thlen tir thei nei chu tin he Dubai I try here tin he Dubai I try here opportunity to explore the world hey khovel shang fa fan theina opportunity in siam nangma Dubai tunai I achieve ani nga chuan nakina adang ron omle zel ton chu ho po achieve selang kong ni lawin siam sa ni chu chuan he Dubai I try hian he Dubai try wang hian mitam tak ne na hrisil na le dam na I thlen do na mitam tak nai pe don ti kha inshallah missionary na ngai la missionary ka fa soi nep ni lawin ke chuan mi te ne na thil man tau tak le turin kan vatilawa mi te nan dam na tur mi te na dam na tur va ko mu tu le an sum va save sak tu kan ni ti shaula mi te na thil man tlom zok chasi an lo le theina campaign tu kan ni a mi te na shi sel na kan thlena tin mi tam tak na le chung ko chom na sum le pai an lo hloten lo nei pha mi tam tak na siam sak tu ini ti kha shala Dubai trip ta chuan itnoya director pali mamwa khang director te kha ipui don ni chu khang ipui khan itnoya mi pali ngo thatin hlo tam tak au hlo nei nual tu khan isiam don ti na ni chu chuan ka soitel do chu Aplomb han tu na Mizoram han chalai tam tak chom hlom man online Aplomb chalai te hi chu chom hlom ni lawin chung kho chom tu zok kan ni chung te keimani kanin chom mani lo Aplomb chalai tam taki chung kho chom tu zok kan ni kha Aplomb hi Aplomb jaga hlola nei lo zong zok ten nei kan tu manga tin try do tak zet in chuan WhatsApp group ka siam do na chumi ka WhatsApp group siam ve duin chuan WhatsApp group ka siam do na chumi ka siama chuan ka lo add ve thei chewa tuma kha ashanin in group siam ka ron vil sak thei lo chew amai ro chu group ang ro rawa chuan ka group siama khan ka add ve thei chewa ka group ka post anga piang kha in group siama khan in post hong ve thei ti na ni chu o in lo post hong ve zelang tin chu mai ni lo group siam kha chu thu shan lo ni se a try kha chuan entina kong engki ma har sat nai to emo advice in ma mo chuan min lo call she lo ula WhatsApp po Dubai ka try ve a tiang chuan downline ka zonga helai kong hi ti dan tur ka shelawa tiang kha mi ron ti ula
kong eng ki ma 100% in ka puisha lo cheu ti kha karon soitel du o kha ti song kha Dubai karon soi fia the chu ania du ai ka soi ne ma ka chang boka in next meeting zoom meeting dang te kan la conduct zelanga chadewin kan team ho chang kan attend vek zel don na in za vai mang tha vek ule